Khubor pi baro shakitup Khuborjylla ka donbosco media network kimat bakong san menta ka singi kilong mi arkan hon ki nurse ki baya khun examen room kam lingo ka VPP ya ka jingle alhya ka sarkar ya kinong hikai bala shong thai lasai baro hnyongut kimet yap ki bala sha atep na ko bai kalong ye but Kintu ke HYC ya ke DC East and West Khasinews District ban pen longklo ya ke examen DSC. Bat tu menta ngine pai shiki Khubor ki babnya. Hakita yo balala ka kenhun all Meghalaya nurse kila pen pau baki kwa baki bor sarkar Meghalaya Medical Services Recruitment Board kabala penya ya ke ke exams bakin pen sange ashwa ban pen mi ya ke result. Dak bakado bakadan ke jingbam ya be ya irenti ya ke result bat dawa ban pen mi dak wepan. Katba haka hinyo trik Risaw ka kinhun na jang kiway pat kiners kibaya khun ya ka jo ka exam bala tip kom ka qualified staff nurses but kibala qualified haka te ka exams kila kerpat ya kibor penyat banyat shakhamat halor kani ka kam habakran shakilat pathai Khubor ha Shillong Press Club ka Samla Mary bahun marbanyang bat usamla Edelfield marbanyang bat usamla Shempang wankar kinong ilam jong ka kinhun qualified staff nurses kila ong ba kila tray shitom ban puli bat ban penkria Jylla di na kabenda kani ka exam menta hadin mikila yo ban khay ya uso jong ka jingjap kila ong ba ki kwa ba ki bor ba penya ya ka exams ba ki de banya shakhamat ban penmi no ya ki result kila ong ru ba kimdan ea ban kin tho ya ki wei pat ki ba kwa ban pensinge ya ka jing pen bana ya ki result kini kila banya shakhamat ban up ya ki result haban dadap pan penbet ya ka kenram sampai kali kai ka popes kami yang kedua Khubor hari Khubor tunjuk itu di para ya ini aku tunjuk mau dia jengker shani mau jengker dia jeng ajeng ini BBB pada saya poin Khubor buat ka jengmut ini ke jengmut ke peniwan saya po pan saya ke apa ini nak kalian jengki pas buat sarkar kanyan mereka dia sesuatu cemat yang nikah itu proses nomor ngatrai nomor ini pas tak jadi sistem tak jadi report yang ini upload bor kunjuru mau menunggu sudah tahu ini tentang tahi isu so jangan kita sistem jangan jongki ngatrai manu ini biasa pun dikata di nomor bangiyo kagaya kani ka result di kani ma ka chita sistem ta daw ta daw ni don hamni ni dawa pen long ye ko hok la jong kani kamdi ko ngin point how you know la ni justify ya mo you know kani ka tam ni chu voice ya ka right la jong kani ka hok ka jong ni la pa se kani ka hok ka chita sistem di na ta daw bali in some form ni ko ba pas kani exam di na ta daw long ni don hamni bali ka pa ban ka ta physical verification ma ka long di ko postpone ni ka nya chma ba kakung pacingdan kampus tentang kita ki badong deserving thinking yo laisha itu ka the number of course they hendrai nang di hari pada yang katu I notification bi omba katu ka list ka bani kalasan cancel di hadian na shikosi ni sa bani ka fresh one in khot na tang ye itu ki as per the vacancy kan kemudian si spanduk sangat dibuat dia kata list kita ini kata kami mengenal kami nanti ini pasti ini hampir show dari qualified candidates katuhi ketika part juga DHS meeting di tangki nong yang exam dia hakabai di bawah tu nakrai ke DHS kalau peni akan news pada pipen itu kita clarify ki barokat issues dan ki doubts ki don regarding the result kita peni kita clarify ki tingi nimdan part habai di bawah tingi ke proses ke jimun ke don hani keritang kata hi ke dong bangin kerpat ki board ki bahalor ki higher authorities ba kinsmom ha balung delay lagi postpone ya kata physical verification kumakila ai worship host ni tingi ri corporate kata host ni hendrai long hati jo kata ni kermen bani am kami nanti be bakani recruitment process kan ya chakman tadi terkumpul bayar to sure bangin mi chakmat tu bila okay we smong kata Khubor ban don kum kata ka jingmi chung tagi ro number di bakam to exam hendrai la de pipe jak to galap tai Khubor terus ni nak kalian kabut kila de ban syai kata bakam dan ni ikut kata mereka dia jing bakala bakal song thok bakala nak kalian ki candidate i kabami ketu ka issue ki ong ba don ro nomor mereka don bay Peit baki bay tho exam dan de jing aktif la ni ka exam ka long pair ni
Di kindiak ladani Peit haus nem arajar khatnyo arajar kendai ya ka exam ba la conduct ka di just to report ban recruit ki staff nurse ki hiti por lagi Peit ya result ba ki penni Kinong yalam jong ka Voice of the People Party hakahinyo trik Risaw kilay kendo ya u Commissioner but Secretary Education Department halor ka jing jong kinong hikay bala syong thaj ni ki bala khalat no shiteng por ki bedai ban yo ya ka baha ka ba shipholak na cadet kam retirement graduate DCRG Habakren Shakilat Pathai Khubor uba Bright Star Well Marbanyang MLA uloong kajinga kendo jong ka party ya u Commissioner but Secretary na markidan kinong hikay kibala syong thaj nagakam ni kibala khalat no shiteng karta Henry kat ba ya ka DCRG ka ba shipholak tingka kimyo satya hakapor ka babyang ulo ongru kidan ki bamyo wat hadin sans namtam kat ba kidan pat kinong hikay ki batang hapring kindet benai bikila syong thaj kila yo ya ka ni ka DCRG imat kadon ke shalendet ulo ong uba Bright Star Well ulo ong hayeng dorbar thau an ulakren ya ka ni ka phang bat umentri rangba ula kularu ban shimkhya ya ka ni Henry hadu menta ka ni ka jingkular jong umentri rangba kampat yo I ya kasngi bakan trekam that come retirement gratuity agaba ki nong kai ki institutions tagalong marsin song thai ani don na ki ba khatno jengpor iyo ekalika song pisa dira ba shpola de ka ba puni ko I tolong ba shibu na kinong kai ki don kumba ba song thai ki sao samsnen ne hadu menta kem patio ya kalika DCRG kata kali bangi wanra namar katku buka jiyo jitip ke jongi pan ka basu lingo kolomba dan katu kani mut pat kino hikai ki ba marsin shong thai pan kila iyo tebeli ban yo sinak khmat ya ki ba pimon pi ai ya ki ba pimon pimai de kali kata ka bangi kwa ban kren namar kali kamat ru ka ban kali ka jonga ku emeli wada panra ka kali ru poka yung dorba bat nakaliang jong chief minister nadu Khubor nadu sistem long ba unsim khia kani nrai hanu banta kani kadang sa kadang long kunju ni nrai ki kami so long ba kadang kajing dong sinak mat banyak keren baru commissioner secretary bu deban ban penbek mardor habai debat kani te ka ba pat kani ka ba habai debat kan ka this party habai debat ka peace skill kidon ki nong ikai habaki joint service la advertise ki as per UGC pay scale kare ka UGC sanction course mereka basuli no kalong ba approach kata habangi ni joint service i Dr. Bosco mencoy kai college mangar kunjung na tayo Dr. Kara bakiway patlu habangi joint UGC pay scale martian kamut the moment I join kamut niyo ra to ka pay scale hi UGC pay scale nrementa ikman na so bakinong kai kiatu ba ki join UGC pay scale mereka bahadu mendapat kimio ini UGC skill rio nak state pay skill dia kata kadi ka ba milara ban hakbat jogu commissioner and secretary nang ta kidon du ka kamat kabalai ka banyira akti bagi PhD advanced increment mau kino ikai la community ki ba can take up research mau nang ba kila man contribute shibun abdi ba ka puli uji ba emlang salam bu nak kino ikai wat bring jok kaji ikai joki Henry itrestom pendat ya ka PhD bakat kum kai UGC regulation kapatai ba pendat ke PhD kidon kita kapit kidon kaji yono ya kaji itrestom joki dan video itaka increment Henry ini si bamta kum kita ru kam dan su dia matrang iwan marah ya kata bat kawai pat ka bakta ba kani ya bun snen kata kali habis bagi kuah berwan ra ya kani age restriction mau bantu ya ke age ban habis bak kakam nong ikai dengan kuah berpengemau nomor berapa UGC regulation tetapi go through the UGC regulation come down age ban undan ke age limit anyone can enter provided mau di bobian pada government hukum government ke jungi kekeren nak course ke improve education kikeren nak puas pan rei ke jingla ke juki kalau nak kompong ki restrict yaki nong hikai habangi keren ya kam nong hikai kam tam da ka jingtre borba jong ka kenhun ai jing rap banwat yekimet yap jong ke hinyongut ki balasha tep ha uranap lum ha ka step jong ka hinyo trik urisal kila yo banse ya ka met ka bahinyo na ka ju kalong yeng ka balamat ya ka jing jabas ngosi na ka jing twa kendo hasnong hatasya sang
ma ka bahap hagaso para CNRD Block South Garo Hills. Yakani lab pentip da umentri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma lingba kirin san social media ka step jong ka skining kong. Yakamet jong ute urang ba oblatip kerteng kom usil JR marak henry post nem karta layo bansei khat du e hadien ba yakamet jengki we pat ki dekot jong kani ka yeng layo bansei hinden kasngi. Kumbalong menta kajing don ki bala khlat na kajing shlei bat jing tua khando hari lom garu kala kiyo shaka khat san ngut. Kidokot jong ka seng hinyo trep youth council HYC haka jingalam uba job langkar na yor president haka hinyo trik Risaw kilay kendo ya kamitali Chandra kadisi jong ka East and West Khasi Hills district. Banyakran halor ki artali kimat bakongsan nakabenta ki Samla jong ka district. Bat kita kimat kilong ban pin benaya ki post ki balalat thilli haman la ki tanat trekam jong ka sarkar haka ni ka district. Bat kumjuru ban pin klo ya ki examen tungkam lingba ka DSC kanang ban plilat plilinti ya ki samlawat kam na ka district. Ke HYC kala pin pauru ya ka jing sngo kya halor ka jing nangkin re udrak ha ka district. Kabalakta ya ki khon samla ki bangop ha uni ujing di pin buat. Kinong yalam jong ka seng kila kin turu ya ka DC ban thaulat bat ban pin yo ya ka rehabilitation center ha ka district ban yarap ya ki samla ki belangop ha ki jing shang khawya jong udrak. Kanang bakin yo byang ya ka jing kot ki jing kya bapura. Sni bomta nakliang juga HYC Northwest Khasi Hills district kalawan ban ya kendu ya EADC harangkat ki deputy commissioner jongka Eastern West Khasi Hills district nakaliang kejungi hakdin kejingi ut nakaliang jing Peit ba te ngila simkia banwan sini office ban kendu EDC habidi bakini Austing post ka kathau habidi bakini ki sanction post nani ki ban kan post ki ban sayile exam ning ba kani EDC te nakaliang kejungi hadin gajing yo snow ba kejing thung Austing hangni kala jur ba nakaliang kejungi ngla request ya Deputy Commissioner maharangkat ki ADC ba kanu ka Austing post kidi ban pelat ning bag advertisement kenang begini kena kijungi kiba kwa bantrai lari yo 10,000 ni kesan jar ka mon jungki bantrai pat dia ka penlong ki kena ki start ni kena belong ki experience bio experience di mentah kajing bem pelat igni Austing i ka kata begini kena kwa bantrai kam dia kani ketika bengkong di habidi bakani hadin banglayo banya kran ayo slon ban habidi don ki kaswaru ki batung ki badon hangni kana kata habidi begini ru klem advertisement kata bai kena wat kam wat jam banang ta ki kontraktuaru ki don kana kata nak liang jong seng hi ka kentu ya deputy commissioner ya kran bani hang tu ya kran sani bha balda kamnu ru di apply optation dia bro kini ki post di kata ji kran ki jongi ti kentu nang ni khmat ba nakaliang jongka di siru ba ngila kentu yiki ba ki ban perstet no kebidi ban tho igni exam ki jongki namar ba ke jingslam pala ban tho igni samru ka kata bhai igni ki sanction post namar ba ke jingta ki jongki ngi ibal da kimdon gini Austing lu mono ban trai bidi ha post ka bigi di ban trai kani ngi iba ada penslam ngi kedang yo kebu gini Austing de suki paski gini Austing ngi iba leng nga smutu ba leng ba Kamau Kerwat District Sports Association MDSA Southwest Khasi Hills District haka hanyo trik Risaw kala pli parda ya kalimpung yelek kai 2nd Division 3rd Bat Foot Division kabadang stang thamai na kabenta ki Samla ki bakat prasnem karta ya kani kalimpung la pli parda da UBDO jang Kamau Kerwat CNRD block uba ai laurenyang kumukongsan haka jingadan lang kinong kit kam jong ka MDSA bat kinong train na ka office District Sports Southwest Khasi Hills
haba pai she ki jingele kai ha ka second division ka mau jai FC klai khon persha ya ka dirang FC kat ba ha ka third division ka rang mau SC klai khon persha ya ka nang kiu shap rang rang blang FC kat ba ha ka fourth division pat ka jinga khon ka long ha pedeng ka dom sakai SC persha ya ka jerlang SC ki jingele kai ha ka ni ka sngi kilalong ki be itinat ha ka ba ka mau jai SC kala yo ban tap dalai la not ya ka dirang FC ha ka second division kat ba ha ka third division ka rang mau kala penliam da shila not ya ka nang kiu shap rang rang blang FC bat ha ka fourth division ka dom sakai SC kala la ban penliam da shila not ya ka jerlang SC dan di bawah dan di mana ada buat dalam asap katakan buat dan kita dekat ko punya bel when they should be when you come to play ko betul dari practice have to practice kiat naik waktu kan sikit tidak mana sih itu practice mau kamtam apa buat bisno boring mau ada tidak kaya kamu mau kamu practice karena kalau kita mencoba kaya dari practice berarti jadi harap tu kalau school boring school tak harap tu kalau bidai pada practice mau kita sih sengat dia pada kan jadi buat kelakar pada dia practice jadi dia tahu dulu menjadi practice menjadi kali itu kalau dia akan jadi hari ini ada jadi Kinong yalam kaseng henyo trap Youth Council bat Meghalaya People Social Organisation MPSO balayalam da usamla Tony Shilla bat usamla RC thank you kilalit jungo ya ki jingjulor bat ki jakarep bat ki yeng shong jong ki santali kilong yeng hash nong nong spungbi haka henyo trik Risaw naka jingtu jong ka kendo kini kinong yalam kilaya thu ba utrai ubati kendo ulakular ban Beijing lut ya ki jingjulor ba kini ki santali kilong yeng kilamat ulakular ru ban shnai ki kindon ban khang ya ka jingtu ya kendo la da jabawan biang ulap ba lapsan urang ba shnong jong ka shnong nong spungbi uba filmon tongper ulaya thu ba ka jing sedang ban syak ta jong kini kilong yeng ka dena du ubnai jemang ba jeliu hakipor ba jor hauslam ka kendo ka balati na ulum kala tu lot shadu shapo ki yeng kisem hadu ba omlong shu ban shong ban sa bat ka jing tu jong kani ka kendo kala pen julor ru ya ki jing thung jing tap jong ki nong shong shnong
Kajing tu jong ka kendo kalalong kabala ishir kai bat kabala jenjar ban pen khu yaka. Hai bản rêu cái dính già nó con để cái dính tụi tiểu luôn cái dính tụi tiểu luôn lòng satu lần qua lần yang duna flam tụi belum lama pada dap ini ada ini ke baru khamjur kemudian ada cái dính tụi balai sen ke khamjur mah satu cái gieng ke way khamjur cái này ke way lần itu lain pada dak tak hi cái gieng sem ke jadi một ha được ini sih kan masin rang flap pun ka jing tu larang ka gam tu chu da flap da tu ba te che kan ya kan ka jing du te kalau palat mo ka khen ka yeng sam mình chua ka ka yeng do pe ni yang mentar cha silai phot so phot ka jing jeliu tang ba masin tu kan da ne te la kan jang no ta da wan flap no da bor chu jing ai te maka bahan perlu guys jingtung ni tep kan baik ni kuai di jur cái si jingtung kan om tam don chu maswan ni kandang long layam naka forest department ro kam de ibiang ban naka district council ro pa ya ban po district office ro dan naka si boya ban ti belum kan ya kejingkar mene kadai ban halo tu Khubor balaj kan ni thì bữa masuk itu Khubor punya bohong bah ini kejinjia kajian mana yang ya tu bukan kejinjia kajian ada benai nyau ne hendrai mutai yang bah kajian kan Kanang baka kam jungok kai perthai ha ka Jylla kanum shakta ha ka kamai ka ji nakalyang jong president ka Meghalaya Rural Tourist Forum ha ka nyau tarik Risaw ulalet banyak kendo ya umentri katnat tourism uba polling do ban pen sngo ha u ya ki babun kimat baka sin jok la dep ya kren ha ka jingalang ka balalong ha ka lai photarik unai lur ha ka ni ka jinga kendo u president jong ka MRTF uba Alan West Kharkongor ulaya thu ba kilaya kren ru halor kamat ka bayde bat ka jingwan kamai ki tourist taxi na Assam shaki jaka jungok kai perthai ha ka Jylla ulaya thu ru bakaladan ka jinga kren ban pen tre kam no daka buit jong ka sarkar Sikkim Hendray kinong yalam ka MRTF kisngo bakinom la bante la kam kumta namar ka Meghalaya ka de kalintiya lingba shabun ki Jylla shaka than chate lam mi Forum, and we have submitted a letter to the tourism minister polling dot on the 30th of September 2004. MRTF has convened a meeting of tourism stakeholders, including the traditional heads of Risaw, Khasinews and Jaita Hills, where we have decided. I mean, after the demand of the AMKTTA. They have made a demand to the state government. So we have sat down for a meeting and we have come to a decision. Decision number one is that we don't agree with the opinion of AMKTTA to stop all the tourist vehicles coming from outside the state. Because we believe that in India, according to the constitution, you cannot stop anyone to either travel or in any parts of India. Number two, we are also not very sure of the demand about the Sikkim model because to introduce or to replicate the Sikkim model in Meghalaya, we feel that more time has to be given to the state government and to study whether this Sikkim model is, will suit the situation in our state. Number three, the headman, the Sardar, who attended the meeting has decided to allow all vehicles coming from outside the state into the respective destination. They mentioned that it has to be fair and square to each and everyone. Any vehicle entering their jurisdiction will be allowed, especially for tourism purposes.
The meeting has also requested the state government to include stakeholders in the recently appointed committee headed by Mr. Cyril Darlong, who is the Director of Tourism. Ki nongyelam jong ka youth wing jong ka BGP ABVP ha ka hanyotrik Risaw kilapan banapat ba bakin penlong ka 8 state conference apo ka Jylla kabalai sngi kinthi kata ka ban stang na du ka arpu santarik hadu ka arpu nyotrik Risaw ka badairu ka seng ka ban ningkong ban penlong hanong ba Shillong bat on penlong ha Aurobindo Hall utangku en marak state secretary ka ABVP Meghalaya ulong bakin dan hadu sanspa angot ki delegates ki ban shimenta na ki pratali ki Jylla jong ka nikathan kinongyelam barang ba jong ke ABVP kinwan ban shimenta hakani ke jingalang utangku en marak ulo ongru bakani ka conference kanwan ra ke jingmento yaki Samla haki babon kilang presidents and vice presidents of the academic person Meghalaya. On the second day we will be having a tea session and also we are holding the cultural procession right from the program place to the Rangaimu point, and it will end at our program place. So in this cultural procession, the huge number of people will be participating with the traditional attire. Okay. So we will be having two sessions. And in that on that day, the most important session will be the role model session. We'll be inviting the very important persons to our program, those who have achieved in their life in different sector, so that they can encourage the delegates, those who are coming from the different classes to attend our state conference. And also in this conference, we are going to pass the resolution. Which we used to do every year, that we used to pass a resolution on the different topics and the issues, and this time also we are going to bring the specific resolution for the upcoming years, like in this education sectors, economic sectors, unemployment, on the various issues and relating to the student issues as well. So it's all about the state conference which we are going to organize on the 25th to 27th of October. And secondly, I would like to give a brief regarding the programs which we have conducted recently in the month of August. As we all know that the FPP used to conduct the various and the different program across the state and throughout the year. So we are keep on conducting the various activities in relating to the student issues. Kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan shapi na ka donbosco media network.